peserta kita ya. Ananda Azkira sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas berapa, Nak? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Sudah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah mau 7 juz. Wah, Masya Allah ya, mau 7 juz. Nih perhatikan nih Pak Ustadz baik-baik ya. Soalnya sudah tadi, Nak ya. Sudah ya. Ini pesantrennya di mana nih ngomong-ngomong? Di Gombar, Simpang Gombar. Oh, di Bukit Harapan ya? Ya. Oke, baik. Oke, langsung ke peserta yang kedua ya. Sudah Pak Ustadz? Ya, baik, kita mulai. Silakan. Ananda Azkira Az-Zahra Siregar ya, Nak, ya. Memilih soal juz pertama dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fazallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum mimma. Tidak dengar, Nak. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Bisa diulang sekali lagi? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ya, soal kedua. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikar awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, alhamdulillah selesai. Soal yang ketiga.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Sadaqallah nak. Sadaqallahul azim. Oke, ini agak buru-buru tadi ya. Kenapa? Gugup sama Pak Ustadz nih, Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih anak kami Azkira ya. Ya ada tadi berapa kesalahan itu dimaklumi ya. Tapi saya ingatkan supaya huruf-hurufnya itu satu-satu jelas dia. Kadang huruf ini belum selesai udah masuk ke huruf yang lain ya. Jadi sifat hurufnya kadang bertabrakan dengan huruf lain. Jadi wa idz qulna jelaskan wa idz qulna lil malaikati isjudu. Jadi jelas dia. Jadi tidak apa tabrak-tabrak huruf itu. Ini satu saya ingatkan. Kemudian kalau kita mengulang ada seperti alif lam seperti tadi wa zawjukal jannah, diulangnya al jannah. Jadi orang nggak tahu kalau nggak dilihat Al-Quran, pikir orang betul al jannah itu ada alif lamnya kan. Tadi dibaca jannata kan, padahal situ al jannah. Itu ulang dia wa zawjukal jannah. Kemudian stabilkan kalau ain itu sama semua cara pengucapannya. Seperti tadi mustaqarru wa mata'un, tanggung antara alif dengan ain wa mata'un. Sebenarnya wa mata'un ain ya. Jadi ya itu. Kemudian ilahin, ilahin, hanya itu. Ha ya. Ilahin, dan ilahin tanggung dia. Ilahin betul-betul dia ha ya. Itu. Kemudian seperti idgham dan wajib-wajib gunnah seperti innallaha. Jangan sebentar aja. Innallaha, gunnahnya itu ditambah lagi kan. Innallaha supaya sempurna dia. Sekira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Yuni. Ya, baik. Ya, di situ dulu nak. Selain yang disampaikan oleh guru kita tadi, makharijul hurufna, kemudian Ustadz menambahkan sedikit perlu ketajaman baris ya. Ketajaman baris seperti wa qulna bitu tadi dibaca wa qulna bitu, ada terdengar seperti ya'murukum, harusnya lebih tajam lagi, naik lagi ya'murukum, benar-benar ya. Jadi itu nanti dilatih supaya benar-benar bisa tajam baris antara dhammah dan bawah i, benar-benar huruf i dan u ya. Diusahakan itu sesering mungkin untuk dilatih ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih. Silakan kembali.